uri nang menyona sola ke tam kawin na ju gede kelem ka berkon teo nang yang nana sola ke dak murah-murah jelame tam kawin na ju le kamu ragam mencapai yang kedro ni panai mungkin dia minta pen ke pakai muh kedro muka na paling na sakai tele tamu tak pusuk lomba kop kawin ju le bedang preh buna bersiap le dang preh berterasi le dang preh tamat kula le yang terlihat tengok kanan-kanan ni lepas apa dia prehnya preh je kaki buat tengok nampak je dah pegah tak telagak punya kai berkenang puai berkenang tuan tekan nampak je dah kau pegah punya kai berkenang kai peluat puai peluat kamu dah ada kan kau berkenang dah tu cik anak kenang panen ajen long lewinyo nak sama-sama tu takkan anak lu tajen le jini memang panen ajen tiap malam kerja tutup 15 tiap malam kerja biar umudi 15 tiap malam kerja binah 15 panen aja lom dak na sirorot tu sakai nyan pijen kang prara ke kok ngam pege tubuh sakai pegagan nyok prara je ngam pege tubuh sakai be lawale sane te kutulang luang tu yang dah dengar anda ngau apa ya ini nang pekawin na juanu kedeju gu thakan gu pekawin melinte gu yang na semayang lebih kot daripada yang anak semayang kepua melintai anak semayang na melintai anak semayang na ita nyojut ate mate tu nak so semayang menyet ate mate tu nak som doa ate mate nak tu anu muri rumah mami dia melintai tu mesti perte bobo dama babut pandai man lekeu kan melintai tu perte bobo dama babut man so paling-paling kau rumah kat dama tak ajak umur tu tebate tu kan ha tengku ni cok malamnya hadri dah tengku dah pancuri mam kubiah madu mau tengku ni cok keminten namanya na nya kerja cara minta tengku ya jo anu le bab biar ya tik kawe le gede tengah-tengah adik kawe le gede dia kawe gede buka ke bompun hai mana ke buka bompun anak tu yang jeje kena tajo bacunya yang tajo kena karelah te kem ngai kli harana duri bukan ni atin man itu ngopi kena kan gak cimata bacut pegai tengku kawe gede tengku ngana kumulungnya nem kawe gede ngana kumulungnya jiga takai buka takai tapon ten menam hanyut jadi kahana anak dah tu ya tiak kawe dan dengar hoi tiak kawe pada biar umdi yang kenan tiak kawe amen ini nang kenan doa Allah pak kubungku kermani Allah Rabbi mulai uronyo kaku tiak kawe Nabi Allah Rabbi hikap betul-betul ingkut bek hikap cerapai ya kan nah buat benar mesti urau wadon kagak jinip gah wadon jinip euy kampung abia kagak gah ya wadon mu betung dak thak de kagak wadon akhlak wadon kagak etika wadon kagak daya kau dep kamu gah wadon katruk ko tefong de kaya wadon hanya tinggal diam ya agak mo beut ya jo anane mi beut kira persatuan pegak persatuan tarik pempeng ya ane mi la kampung ni tim ya ada tim ya beut ya jo ji ya beut ka tim jak dayo gampung urusan tayong matang di kampung gak tak beom payah dung put tu ajo buat ni mit nak dengar aja buat nak dengar hang kata ya buat munyota tem ya buat sinang tu apa teh kau gelo nam sing berapa lo ke malamnya ya kuana bo kaya padu bo balap pe macam kan yang kah kamu nak kaprek kah yang ke kabuno kakapre kujuk ilung ka kujuk wakah be kami minah sa dua lepet 56 kujuk pah nambo dengar menyode abet na trean i unda kenong tayo ibu legop menyode abet ibi kanduri legop ibi pulaen lo legop nyahana abet anai bi tapu abet dengar nu pa abet ate rayo ya abet padaya habiarul mudi ye ga babang je ke babang je bagaimana kakalan teh kedua kon jeje hari
Apa sabah tak kayan tengah ngah. Walillahilham. Kamu no kayak hanya kau dua. Ada terawat. Hanya tadi orang ngau likau. Kagak dia nyote hati juga dia juga. Allah. Ya berarti cawabat mau tuan. Ada kepudu le tuan kata gelengkuan orang kita api. Dia bukan anak minta, dia bukan anak kaduan mungkin. Kakak gena juga. Biuti. Kah, nyodone agak pernah ber, kampung yang kananyo ni jaga. Syariat yang kau depnyo ni jaga. Anak muda kampung yang anak-anak ber betul pakat ber be pudut dakwah macam tu. Nak kalam pas pandu cukup jaya dakwah, cukup jaya anak muda pas pandu yang kan. Naro ado ni nan. Mang gede lagak-lagak ko. Aku kalian dendro pas penuh lagak-lagak. Ini kekenyo ini. Ada terus. Asal ke anak inyo je. Pas penuh lagak-lagak benda-benda rekem-kem mari. Ada terus. Maka jadi yang inti udep tanyo harus tak bertanggung jawab dengan Allah poyang tamu dep kitanyo sino lamdo umu yang Tuhan bi bertanggung jawab rezeki yang Tuhan bi bertanggung jawab ilmu yang Tuhan bi ketengku-tengku yang nana bacut ilmunya bertanggung jawab istri yang Tuhan bersinggah kena bagitanyo juga harus tak bertanggung jawab. Makanya istri itu jagalah dengan baik, sikapi dia dengan bijaksana, jangan pukul-pukul dia. Be poh inang, poh be itun matang. Hai masih ngam pejam poh tak sepot, mak itun. Kan? Icok pen dabeh lam heb icok. Nyanduk inang deo. Mahan tak sepot tiga, itu pi penggok pinan pen, tapi letre pinan pen daya bayi lampu pinan. Teo tu hungsi. Pendek bayi nak kajian buah kena irim po ilenang di kubah on tiplo to siun. Teta lu kena anak nyom berpo. Teta lu kena nyom berpo anak lepeng leo. Andi ge tak sepuat je tiga.